Damag manipapelang iti lokal. Tinutukan dito ni Idol Joan Agustin iti Bantay Balota 2025 the Armen and IFM special coverage. Bantay Balota 2025 midterm election. The RMN News special coverage. Idol Joan, go ahead. Naiproklamara ka sa Baron Amayor ay tiya siyudad dilawag ni Konsehala James Cabayan Agsin sa iso ng Rodicitin Mongrona. Iti bilang at ibuto sa midterm elections. Nakagunod ito na iti 37,489. Irinto at kalaban na ni Mayor Michael Marcos Kion nakagunod na iti 35,545. Nagyaman ito na kadagiti ito amin asin moporta kanya na karaman kadagiti saan sa imbatad na at idadaan lahat sa ito na nga agserbi. Kinana na mabalin ito na asingiren kadagiti nagbalin akarina iti umuna 100 days of service ngayon inlawlawag na ang masapol at tinawadwadwad at tiyempo kadagiti tarigagay na kisaan aban solution na digiti long-term solution. Inayin na ang may sa kadagiti maiprioridad iti panagam na iti panegati asalan at wano dito panakaisimpa tilawaga City General Hospital iti tiyandaan ken waste management. Nang tagmit ito natin mensahe ikinabin na lubal na at customer na tinagbalin asarita na. Pakiplay latan ay di ba na iti na patulog nga video. Okay. Wishing him the best. Alam naman niya, we have no rift naman talaga. We never quarreled naman. Alam niya yan. I respected him as the mayor for the past 3 years, Apo. So wala siyang masasabi sa relationship and respect ko sa kanya, Apo. So I wish him all the best, Apo. I keep an open line with our Mayor Michael. Wala namang problema sa akin, Apo. Sir, in-expect mo kasi I projected some numbers pero hindi ko inassume na ang voters turnout natin ngayon is 72,000 to 73,000. Kasi last national election is ang bumoto lang dito is 68,000. So that's almost 8 to 9% increment versus last election na po. So nakakagulat talaga. Siguro yung mga constituents natin talaga they want change po. Kaya about pagiti empleyado nga nagtara. Iya pasal panag-sarita ni Konsehala James Cabayan. Okay, so maganda kasi very sporty so na Idol Joan, hindi siya yung tipong kasi dete naganan barumbado anyaman nga dete kasla rabak-rabak pa saan mo at nasa atmot dete panakitungo na iti opponent na nakaspagarigan. When Idol Bernard. How about giti the mga reactions ti tataw iti aglawlaw? Mixed emotions di ngamen. When mixed emotions Idol Bernard adalo ti maragsakan emotional data baron na ti leader mga ilawlo tilawag city at dapat ti napaay tahan na ngay expectar nga kasi ti resulta na ada pwede giti protesta iti biyang ti social media nga may pag-arop nga dito panagpalyar karon sa giti automated counting machines dito Duenda na pengahan nga isutirimwar ni Mayor Kion Idol Bernard. Not yet na sa ket na nga i-recount DJ ano kas pagarigan? One met ti kas nang kaligagom da nga recount Idol Bernard DJ ti atap da no apay nga haan nga isuti rimwar nga resulta Idol Bernard. Ket data atap ket agtali na ed nga atap paging gana nga ma-improve da Idol Joan ano paypayso na saan babaen pa lang iti of course kada iti pa nagreklamo da iti biyang ti naganan Commission on Elections no kas pagarigan. Owen, awo met dagiti ndo kas pagarigan ada dagiti protesta dadaan met ti Commission on Elections kiti nga mangcater kada kuada Idol Bernard. Deti sitwasyon pa idi kalman kaya deti panaki-transmiten deti dagiti botos. Nabayagan almost 3 hours 3 hours ako na benta. Deti wa Idol Bernard hanggang may barangay 13 na 20 pa ni community officer ni portal at lagro inangay sa mga manok deti pila. So 11 more din Idol Bernard ni magpamadar lang wala deti duha barangay Idol Bernard. Daganan matinding labanan kumbaga Idol Joan. Tensyonado. When ako maro nang nangro na kadete
saan nga rumor ito binutusan da, di ba? Kasakasay. Okay. Well, anyway, kat napintas mo ti flow na, Idol Joanne. Hamo nga naganan, hamo nga nagbalin nga aberya. Kumbaga. And so far, awang met kasi nga pasama kay Idol Bernard. Nasa papakit di nga si Mang 50 pamilya Pariñas. Kasi nga road pati so dagat nag-uray da. Pati ni Diputado di Rabi Idol Bernard nagipag-uray. Sa dito nga incident yung imbaglangan sa adamat tayong si nagresultaan na nga nasaya at may proclaim na matayang but it happens almost all the time, Idol Joanne, no kakastoy. At least kat na proklamaren, kat nalpas aminin. Awamot nagsangsangit, Idol Joanne. So far, ako matagiti, nakita tayo nga nagsasangit. Idol BJ, mixed emotions kit, BJ. Tears of joy, siguro. Tears of joy. Timay sa tears of joy, di may sa nga rod, tears of sadness. Mabalin, Idol Bernard. Di kita nga rod na ikuskuspil. Di tangay kung kurada nga doon na ikuskuspil kada na ilaklaksid. Itatan na nagsaktan. Wampay tiyan. Idol Bernard. Nagkit napintas, di kita picture yun. Di rabi Itay palbangom na yay. Ano na baka makaadutan, Idol Joanne? Okay, go ahead. Na mag-ilisita Tilawag, Gadwarte 99.5 Tilawag, Idol John 15, RMN. Maraming salamat ni Idol Joanne. Nakatutok, nagpatnag, kadeto'y resulta Itilawag City. Pantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Alright.